Sanibonani, igama lami ngu-Amathile. Sizokwenza ama-equilateral triangle sides and angles congruent. Esinakho lana yi-triangle. Lama-side lawa womathathu anohlangothi olufanayo. Wonke lama-side womathathu a-congruent. I-triangle enjena-ke yona siyibiza nge-equilateral triangle. Equilateral triangle ibizwa kanjalo. Manje-ke engifuna ukuveza ukuthi uma womathathu ama-side alingana nama-angle azoba nokulinganiswa okufanayo. Asicabange ukuthi singakwenza njani lokhu. Okokuqala singabuka, siyazi ukuthi u-AB lana, siyazi ukuthi lo AB lo mlenze lona AB ulingana no-AC. Asenze ngathi asazi ukuthi nalokhu kulingana no-BC ne. Siyazi ku-isosceles triangle uma imilenze emibili ilingana noma inobude obulinganayo nama-angle ayalingana. Manje-ke ithi sikubhale phansi lapho ukuthi uma nama-angle akhona azolingana, uma kunobude obulinganayo kuchaza ukuthi nama-angle akhona lawa aku-base, ama-base angle azolingana. Sibhale phansi lokhu ukuthi u-angle ABC u-congruent ku-angle ACB. Lokhu umniningwane ngapha. Isizathu manje lana, isizathu sethu salana ukuthi ama-base angles wes-isosceles siyazi ukuthi lohlangothi lolu uyalibona lizolingana nalohlangothi lulingana nalolu hlangothi, kodwa lena kusobala i-equilateral triangle wonke ama-side alana ayalingana. Manje-ke uma umlenze emibili ilingana nama-base angle nawo azolingana. Isizathu sethu ileso-ke, azolingana. Lokhu kubuya kulo mboniso lo esiwenzile ekuqaleni wama-isosceles triangle. Siphinde sabuka le triangle ngenye indlela, sathi mhlampe le angle lena, mhlampe le angle lena yi-vertex angle le u-A lona, bese-ke lena yi-base, le phansi yi-base, bese-ke ngoba lapha uba nesigameko sokuthi lohlangothi lolu nalolu luyalingana, bese le angle lena kanye nalena nazo zizoba nama-base angle. Ngakho-ke nasingathi u-angle CA u-congruent ku-angle ABC, u-angle CAB congruent ku-angle. Isizathu siyafana nalesiyana. Manje sibuke imilenze ehlukile lana kanye ne-base ehlukile. Kulesibonelo lana yile base lena. Ungacabanga ukuguqula i-isosceles ohlangothini lwayo. Manje asikhumbule engikhulume ngakho, lama-side ayalingana, kusho ukuthi nama-base angle ayalingana nawo. Uma u-angle ABC ay-congruent ku-angle ACD, uzophinda futhi abe congruent ku-angle CAB. Awuthi kubhalelwa ku uma u-angle ABC e-congruent ku-angle ACB, uzophinda futhi abe congruent ku-angle CAB. Lokhu kusho ukuthi ayalingana wonke. U-angle ABC congruent ku-angle ACB abe congruent futhi ku-angle CAB. Lokhu kusinikeza wonke ama-angles. Manje uma une-equilateral triangle, wonke ama-side
wonke ama-angles not ama-side, wonke ama-angles azofana. Awuthi senzelana sithi lawa siwabiza ngabo-x. Kanjena-ke kusho ukuthi u-x walana uzoba ngu-60 degrees. Manje ku-equilateral triangle azifani nje kuphela kodwa zonke zingu-60 degrees. Uyabona wonke lama angle lawa angu-60 degrees. Manje asicabange ngenye indlela, asithi ngine triangle lana, awuthi ngidwebe enye triangle, asithi ngine triangle yami lana, triangle yami lana sithi u-x, sibize ngo-x, no-y, no-z, ne? Futhi sithi siyazi ukuthi wonke ama-angles ayalingana. Futhi le angle lana nalana nalena siyazi ukuthi ayalingana. Futhi siyazi ukuthi a-congruent wonke lama-angle lawo. Manje-ke esikubonisile kumboniso ondlule kuma-isosceles triangle ukuthi uma ama-base angle amabini alingana nemilenze nayo izofana. Manje isibonelo siyazi ukuthi lana, siyazi ukuthi u-yx, siyazi ukuthi segment yx congruent ku-segment yz. Lana-ke siyakwazi lokho. Sikwazi lokhu ngoba ama-base angle a-congruent isizathu sethu, bese siphinde sazi ukuthi yz lana isizathu lesi ukuthi ama-base angle a-congruent. Siphinde futhi sazi ukuthi u-yz lana u-congruent ku-xz. Esikwaziyo lokho. Isizathu naso siyafana. Sesibhala lana u-yz u-congruent ku-xz. Isizathu siyafana kodwa sibukene nama-base angles angafani. Manje nalana ungayibuka nje i-isosceles triangle uma uyijikisa, lena i-vertex, bese-ke lena ama-side, bese-ke lena kuba yi-base. Lana yiwo lawo ama-base angles. Sikwazi lokhu ngoba lama-base angles amabini a-congruent. Ekuqaleni ama-base angles bokuyi-angle kanye naleyana ekuqaleni, bese manje ama-base angles yile angle kanye nale. Awuthi ngikubhalele phansi, ukuthi ama-base angles wokuqala bokuyini, ama-base angles wokuqala, uyabona ngiyabhala lapha phezulu lokhu bokuyilokho kokuqala. Lawa ama-base angles sibonile embonisweni wokuqala ukuthi kusho ukuthini. Lama-side a-congruent lana, sinalama-angle amabini, lana u-angle xyz u-congruent ku-angle yx, ku-angle yxz. Lokhu kuchaza ukuthi laba bobabini ba-congruent. Sikuvezile lokhu, sithe lo hlangothi u-yx u-congruent ku-yz, bese u-yz u-congruent ku-xz. Ngakho-ke na wonke ama-side a-congruent. Manje uma unama-angle alinganayo, uyazi ukuthi nama-side azolingana noma azoba congruent. Masiphinde sibonane.